itu. Wih, kot-kotan. Lihat guys. Ayo tangan dewa mak, yuk guys. Tangan dewa guys. Anjir, hasil dong. Hasil dong. Mantap kan? Ah. Ceng. Parahnya gede-gede banget tuh, guys. Oke, guys. Ini sangat melelahkan sekali. Jadi kalau pengen tahu proses nyalanya seperti apa, karena kita di aduh baru mabok di siuk. Oke, ikutin guys. Oke guys, kita bertemu dengan Kuncen Cijeruk. Kuncen Cijeruk guys, Orange City sekarang. Mang Mistardi, anjing jeruk. Sok atuh ngomong Mis. Halo guys gitu. Iya, oke. Halo guys. Ayo. Ikannya harus di eta. Sayur. Sayur. Mang Mis lagi apa di sini? Saya nanti akan bekerja Ngikut sulu. Tawa kabari udun atuh, kalem. Mamis nginep di sini. Iya, makan kan? Belum. Nanti siang masih kira pagi. Nanti siang makan. Siap, mantap. Mantap untuk kita, mantap. Asik. Ayo. Empor ya, nonet ya. Wah, oke guys. Sirisen keneh mah dan ngopi juga nama. Dapat tuh. Bang berdak. Meno kaya mau aneh hayo ciris. Hei, telepon Huawei, kumaha teh? Ngantuk guys, masih ngantuk, masih pagi ini, baru jam 9 ya. Masih ngantuk. Biasanya tidur jam segini guys. Nah, gas dapat ya. Ikan lele, ikan patil. Ikan lele, men, mantap men. Bogek di wae men. Ikan lele, ikan patil guys. Ayo kita matil guys. Ibu nang euy. Beunang ieu mah. Nempo euy. Apa tuh? Apa tuh? Tong ditewak lu. Langsung masukkeun. Masukkeun langsung nempo. Wah, kecil guys. Oh, lain guys. Kecil guys. Wah. Tong pinuh teuing cai ada. Nang lele guys. Tarik. Dibacok, please. Bacok. Senggol bacok. Tong dilebok cai dah, Bang. Asup dulu. Kebutuh. Oh, cup. Guys. Woi, kawan. Dia kenapa, guys? Kekeloyongan. Aduh. Barisan menang gede naik macan Malida. Guys, berang tuh, guys. Jangan sekalinya aja. Itu.
Semburi 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 kecil kecil. Hah? Apa lu, Pak? Benang guys. Asal. Dapat. Coba ya, kunaon di siamang gitu teh. Siamang kunaon ngari teka video bagus gila. Bogek teka video ngajengkangna we. Oco anjir. Sebab tempokeun lubang. Mana guys? Ayo tuh, weh. Mana? Mana? Berang tuh. Ah, ayo. Ayo. Non, lele lu bang, weh. Mana? Nunggu. Wih, kotak. Wih, lihat guys. Mantap. Selebrasi dulu dong. Anjing sok kasep bagoy. Tuh, yuk. Ayo kan iya langsung masuk. Iya. Pas dari rumah. Iya lah. Bukan pedaging. Kali lama. Gitu. Nanti. Benang. Mana enggak gue? Bang, itu kok ini capak. Bang lagi. Heeh. Strike tuh. Ai tangan dewa mah kieu, guys. Tangan dewa, guys. Kacau. Kacau tangan dewa. Al. Bedul. Tapi Tangan bohong. dewa, guys. Guys, mantap. Videonya tak ngomongnya. Mana? Lele cina guys. Bener tuh cik. Waduh bener cik. Padul siapa? Serius tuh? Iya nih mas. Mana? Tapi Bal cina. Ingat lu? Kata si Jenal itu na budak teh lagi ke. Anjir ya mah ese gas geuning ngeuleur tuh. Ya mah habiskeun ah. Aduh. Mending kan ramit. Lepas. Ramit lama. Tadi mah menemukan teh, pulang itu bukan. Kita cari sekali. Ayo gila ini. Ya ini kok. Gerai. Nah, kadieu tah. Guys, mantap guys. Itu sana jadinya dia turun kan. Spotnya guys, bagus sekali. Nah, kita masuk ke dalam gua guys. Bagus deh. Bisa nunggu apa tadi? Spot yang sangat bagus. Kayaknya banyak lubang sih guys. Mudah-mudahan mantap ini. Mudah-mudahan ada rezekinya. Para tersangka guys, cuma dukungkul. Tukangan. Astagfirullah.
Mana ya? Benar nggak? Ah guys, ngeprank guys. Aduh guys. Sabar menit ya. Paruman Itu aku di tarung tadi ieu tadi dia. Didinya Korean sok. Didinya ada didinya. Itu. Tah gini guys. Oh. Ieu mah dak kitu. Yo, what's up geng, mantap. Lokasinya sangat mantap sekali buat mendapatkan sidat. Tapi mudah-mudahan aja. Ayo banget. Mantap guys, ikuti video-video selanjutnya guys. Oh, guys. Wih. Tuh. Tata. Mana? Dapat guys. Ambil. Tap. Aduh. Pencet. Mana guys? Mantap tuh. Mantap. Ini pikir tah. Ah. Sapat kodok. Cepat. Yang buntung datang. Menang. Kena. Mana Bang? Itu. Wah. Hilang, guys. Itu. Hah? Wah. Tuh, dapat, guys. Nah, nyali Jen. Iya, emang. Tuh, lumayan, guys. Mobilin ya. Mobilin kita. Ah, sapat. Pucuk lah hongkong. Jadi. Keprak. Nah, ini. Spill. Wah, Mak, lumayan. mantap tuh. Keren. Ah. Wah, kacau men. Menghilang, Kodok. Nah, kodok kira tadi yuk. Masih kabur. Awet yang mana? Kurang dia. Bel, Oi, baik. oke. Naik ya. Guys. Mantap. Mantap men. Lumayan. Kalau kan ini batu buat turun kok ya. Banyak kalau. Itu dong jangan.